Subscribe to GH Live. Okay, that's not say. Yeah, my Ghana this year, kwaba every PM our live GH Live. Nina, and I had a some was from Kwan, so now I trust one city so no. SC call official Asante Kotoko. I want some and it is from Yakuta latest super story. And ya grow cry, aha, and some aha, and I walk. Yet is some more. And then we could have story. 1, 2, 1, 2, on from ra. Anyway, Asante ni but might be. Kumase, this a cronkron, 2 4 say to this year be. Our basi, our American British mem. Papa did it, Tare, Kepoku. Papa no, epese obwa Asante Kotoko youth team no. Yedin shemu eba beswe CCA. Asante Kotoko omo youth team no. Papa bi ewa America British memu state ben or war. Kropen ben or war so. Ejuma ben warrior we dusted. And I say eye ho ne ho matrama kwe. Opese obwa Asante Kotoko. Bobo ko no nkwada team no. Na enyini ebehwe team kase no. Emu nchiremu yede bro na bibia ewe nkonim die so. Now on this episode you better ram the super latest story be a bro. Efa yan kasia na yade nyina na na penkra ewua yes papa ne nimde. And ora James Kwesiapia Maele super coach. Eno je be ram na Uncle Malik Jabe mu ho sensam saa o committee na say nei ono so abewura mu no obeka me ye story bi de man na no ada se nipa mienu baba be ka wo mu no ma ye num eno achi board of directors nipa num anasa nson so ebeba eno de my story ne dada okosoro ho eda okona kohwe na yimfra dumu nkwa dumu na empanyufo yi abrifi otumfo osei tutu ewon sembe ho. And so on this episode me de betu ja e de ama the King's Project on say aha any place obekaya ansa na ye kwa awo kakra no absent without leave no yeah any breaking story na ma quick one say Kotoko ebe project bi be bosumi num sia so nie e kan na nkrofo say na enafo nra mehwe but e ko wi achi no na just say apeke de no ekoso kama and you know so yakuta latest update ewo ho e de na me hu yi efa astro okay yabeko ho yadi ni nyina bro nti ane mentina samre ya mami say we be 10 minutes I mean my story no me use 10 minutes but me samre aha yen samre ni na ntiantian ene na bia aha no Subscribe to GH Live. Okay, enti subscribe way nebeka ho na asam tofema na edi ni nyina edi abrel. Okay, yan shasia. Na penkra ena coach James Kwesiapia ne owura Malik Jabe nom ni ade. Enkomodi akoso. Na omosi yamfa nkra 22 drama bia nte se otumfo say to the second the otikura ne krabrawe nwoma so. Nana ji update say na niema ekọ na say nso na me pese me yo na me de be kam ho na motena e ma team no e fantuma pa edifra we exclusive ayensa kan ye de ma ye na tiefo na say tu nyame kese eni mpanyifo yi ahia kokoam kama di nkomo ankomodi on ze manhia de ye no ho na tofom aya de anam say ye som manhia na ye som ho enche be boy ahin konya nyina akyeram nti manhia de ye som ho enya keto akra na bibia timi akoso kama nti story of manhia ho de master fa Kotoko ho de enkoye na bia ma obi ntempentin kwa bia haya enewo na mpanyufo yi efa chese asoasem potem ho no wura mu a ena tisi alaba ho no na chese frosro ho enum ko wura hen bobo anofikesi enim ena nkomodie ba ko mienu miensa course a abrifi nana so far so good eniema ho do edanimu ena ka che na crown so players are 1% I don't be doom ya January be beef up the squad
ni nyina no oma update nana e wo hono ma nana se ba se we dey asempa nanu ada na se mo bobo nanu yimiti ye na se loose sa enkomodi o we nye media sensem bia da bi enkomodi atodwa e na yenso ate a ye dey tudwa e dey ama ye na tiefo na esa mo ba na nkugu aba na ne ade a na oh na nkofo no mpanyifo so da bi na enokre na esa ho no ye to na si bo so na ye si ade officially na ya ba e be ka cho se ye ba bi piem e wo kropon ye mu nti o blessing ni won hira bia nana ya wo de kakra gu fam efra asase ya no ma na wabɔ tim su wom na aso abapa na kumasi aye be de aye nhira nti kura na ye ne na anu ada o mini future stars abɔ FA Cup adi gunim ene ade nti nana ya sa ba fie ye ka ɔbɔ asem ya ba ɛhɔ no de ne ye to a na si bo so ye ya na ye bibio hɔ nti na ye se ye ba fie ene se omudi ni nyina akoto nana anim we nya ade a media ni bia na onim mpanyinfo no faala ba owura mu ahembobo ano wa ena yenso ahemfo esom wo madama ere to yanima yenso yade ma inuano ma edi achi live esom Asante Kotoko exclusive ni nyina aha ne wo nti omo call official ko catch na na team no back to Kumasi amana na so we dia asempa pa nti obekai team no mpai bom wonsa go kwan so ni nhyiram ne mpai bo papa nso na bibia awie kama nti na sa bisa se na nkwada team na motie no eno nso akosi sei ehwa na mpanyifo ma o quick update e ma na ne na pound for update kakras oh ya nana koso kama na anu adakọ ye ne nkwada bi boy ye nkwada team ne nkwada bi boy mi etwa mo kan kono e mo mutimu miensa ye si Kumasi Crystal Palace eno se ene nkwada na ya de e mo sha se so mbobodi ni bi andi twumasi Jordan Amisa Francis Foku Techi Addison no se na se nkwada we nyina no omo pagya ya no mbebo senior no na omo se na no ano se we de my ade na me sremo de me de tumanim se sika bia mo hia na mo de beyo ama nkwada tim ya gina pampe ete se ekọ ba jesi cement no me pacho monka monpupu muti monka nkyere me ma mo nkwaje bosia wo bia mo ka me de be pia na tim na wie peye afen so se de mudi nkan transfer ho nsensem bia mo pesa mo yo no January aha de anya financial fair play sem bia de mo pesa mo yo bia se players num anase players nyensa akase 9 na mo pesa mo de bewura senior team num no so mo fa mato animu sika beba ebe pia ba na mo de akwa ma santeman asre na bia awie nkonimdie so ena nana nso de tu wo manim ena kas sisi ade jabe abeka mo ho se bibia ye etumdue onom so weye ena mo se ane nana de tu dwa se adom be dum ya enchekra kakra be sa beka ho no maso na ye competent super management na fi board no nam se mra requirement we kran kana na onyi board afi you na so say se ye board no GFA rules no say Premier League no nya board of directors enti na be yi nipa kakra bi keteresi enye dudu owura na afi na power play na me na say bia obia so a wo ba bia na na sa de ni sika na kasi so na na sa de ni sika sa be ye club no atoa so akonanim enti eno so eni nchimu a ye de ma ye na tiefo na bibia awie peye ewo mo now the Kings project na ye gina so sisi a me ma update kakra koso AstroTurf mo ye na dakwa judge no e be 7 aside AstroTurf o hwe video footage ana no ada ye di nka de bre wo na we no 7 aside AstroTurf no mo ye no mo wi a na o ma to aso 11 aside AstroTurf hybrid one na natural grass na ne o mugusu train na no so o ma je ho ban na ono so o ma je no professional one na CPS ta contractor no say me no ka say wa level ground unim dada wa mount to metal na wi nyame boa this week and I say okay say next week we are ready so obele net na around it na bibia awie pay now the year and say empanyumfo awdo a eyan centrofo monimu a akodu mpanyumfo anim ye Kotoko sisi ase obi ama ne camera so a no aka akotwa na o de gitefa gu ne botom na akoye bibia o kakra nti Kotoko mpanyumfo yi nipa num a mo security a mo na ehwe ho master ukọ na akoye na wanhwe yi a besi boss afenso wo ma petition
post mpanyimfo wa Asante region se sadum be dumye na se omo mu gina Pride Junction omo mu ya patrol odwoso ekopiem ewo edwoso ne dona so ne no onwenom ne ampaba menom ne ade edi wuram fa dwaben so omo patrol wa ya mo patrol kakra mo fa ka no so nko bifum ye security personnel ewo grants no enti a mo fa mo ka no nko fa rosa pair yi ho no kakra na bibia enwie pe na mo fo ni hwe se ne be ya obi enkonkoye adwade eboni bia enka picture nti you say security personnel no so omo patrol a omo de car patrol no omo so be fa but aside that no security personnel from Asante Kotoko nipa num ebe run shift say we mu mbeche we mu ko 2 days we ko 2 days nipa num no mbeche na bibia akoso a omo mpene ema unauthorized person bia enkonko video emfa nkonko to ni YouTube na emfa nkonko to ni media house na enkoye na ne nyina ne se mpanyimfo se edru stage bia o ma be media day ato ho na amanfo aba behwe ne krogin na atimi akọ abonten na ye kra behwe enti se de onim no 11 aside astroturf no hom pentin kwa etiko but for now the omugusu a oma level ground amount to meter I am ready to lay net around it no S7 aside na natural grass no so ba be home pempe na eno so mu wi a o de omani a kire ho na nya no ano no the Kings project no a na fa dansie no so eka ho no asase na wo mu sisisi na bibia atimi ayekra be hwe eno so ya other story a ye di tudwa amaye na tiefo on this episode. The last story I made a story on this episode so and it's papa be a friend of Tyre Kepoku Obesi or Wisconsin and Wisconsin a American state or Midwest of US of A and I say one of the states or Midwest ho and if I show ho na Milwaukee ewo kro ba kon or your friend Milwaukee ba ko the Madison and Kenosha ho nyina ho na one Green Bay is a very beautiful nice place all call no ma no mo ye diary nom ni ade ye ka diary a just a milk nom ni ade anantwinu fusuo ni ade no sa state yo pa ni free ba wa American kropon mu a enye ketua Ghana ni de se kronkron bro fra Asante mantem ho ni nchi fra Asante mampon nom call home potem ho no specifically na me unveil ni picture ne next episode me the picture ene ya ni bedi nkomo ora Tyrell Kepoku ye metete ene se watesa Kotoko junior side no fan ntuma pefra enti papa yi ebeba be wram say ono next year that is January ending of January or back Ghana na oba obekwa kochia Kotoko management asma make Kotoko management granya awe owie management a one panyini bi a oyo ohene kase omosom na o say tu abibio ewo manhia adi nkomo nana no ebeka wo mo no makosremre amotumfo no makochia otumfo omochia otumfo a ora Tyre a oye business executive ewo Wisconsin na ope football ye pa soccer na ohwemu a team bi a friend say Badgers Badgers wotimi adwedwemu adosuko ne mpanyufo e Badgers wadi nkomo Badgers sisi a me no kasa yi ori o makasa a omo eniema ho do a omo be prepare so omo de be supporting Asante Kotoko team no nkwada no enya ketua enti so ekochia nana ewo manhia wie January me ba cho wode beto manim ebehia Kotoko management say emoase no wo on de onye post sem no opanya hwe o moase no wo person de boy junior side no obe present eniema equipment we bring professional modern one owia one team e friend say Badgers base of Wisconsin akasa nyame boa bia Easter mu ho kọ nanim ho no on be fly Asante Kotoko nkwada no amoma ba exchange program Wisconsin tieniye na we enya bo team ne na nafo nsem ni bi nie na nkwada no so aba be nya experience na bibia ayekra behwe nti wote ya emunchemu no ena mede edi ama no
bibia ebesipi esita ni atoa so aboye tuhire afentuma pa e de fra. And the story within the story no and I'm doing no ato anim e de ama no. Subscribe to this very channel. Na your mouth latest Asante Kotoko story on to ne baby. Aha, a live GH Live. Me did Derek Saint Kizito. Everybody, yeah. Moving GH Live, and go far away. Moving GH Live.